Reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda Neza Media TV. Twihuta cyane, reka tujye mu makuru tugezeho kano kanya. M23 imaze gutanga cyangwa se kuvuga ko iminsi Tshisekedi asigaje ku butegetsi ibaze, ndetse banayitangaje bavuga iminsi asigaje kugira ngo abatakiyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo bazabigenza bite cyangwa se barakora iki kuri uyu mutegetsi Tshisekedi. Bimaze gutangazwa na AFC M23 n'itangazo ry'akanya kashize, ndetse rwose bikaba byatangajwe na Colonel Nanga, akaba ari umuyobozi mukuru wa AFC M23. Hanyuma turagaruka ku byegendanye n'ibya Amerika. Amerika imaze gutangaza ikintu gikomeye cyane gishobora kuviramo Repubulika Demokarasi ya Kongo akaga, ku bigendanye n'ibitero FARDC maze iminsi igaba mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi, harimo ndetse n'icyo yagabye rwose kiri kuvugisha abantu cyane. Yagabye ku isoko rya Mushaki kigahitana abantu barenga 60, abandi benshi cyane bagakomereka, bari bakoresheje amadrone, ndetse rwose M23 inatanga itangazo tunaza kugarukaho mu kanya gatoya. Ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bije nyuma y'uko AFC M23 isohoye itangazo ryihutirwa. Hanyuma haza andi makuru atangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byubakiye ku itangazo rya AFC M23. Ese Tshisekedi yaba agiye kujya mu mazi abira, yaba agiye gushyirwaho ibihano bite byose, reka tuze tubigarukeho muri aya makuru. Ubwo ngubwo tunakubwire kubera hafi n'umujyi wa Uvira umuriro wongeye kwaka, nyamara urugamba rwongeye gutangira bubisi, cyangwa se ibintu byongeye kuba bibi cyane. Abasesengura politike y'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo baravuga ko imirwano igiye kongera kuba mibisi nk'uko byagenze mu bihe byashize, ubwo barwaniraga Rucuru, bakarwanira Masisi, bakarwanira Rubero, Warikare, kugeza ubwo M23 afataga Goma, gafata centre ya Masisi, gafata Karehe, gafata Bukavu na Uvira. Icyo gihe baravuga ko urugamba rwo nanone rwaba rugiye gusubira mu bihe nk'ibyo ngibyo. Biteye bite? Reka tubigarukeho. Mbahaye ikaze, nitwa Isaac Neza. Reka dutangirire ahangaha mu bice bya za Uvira, ahantu hitwa Kabunambo. Kabunambo ya mbere, Kabunambo kabiri, ahongeye kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane, ndetse rwose abari kubirebera hafi ruvuga ko imirwano ishobora kuba igiye kuba mibi cyane, nk'uko amakuru tugira hatangwa n'abaturage bahariya abigaragaza. Baravuga ko amasasu ari guturuka mu ruhande rwa FARDC barasa mu gice kirimo M23, ndetse kandi ngo bikaba biri mu bukana bukomeye cyane. M23 nubwo nta kirasubiza, ariko amakuru ava hari aragaragaza ko ashobora kubura imirwano mu masaha ari imbere, kuko ibi ngibi ndi kubabwira bikuba muri aya masaha mbabwira iyi nkuru. No kuvuga ngo FARDC ahantu rwose icumbikiye za Runingo, aho bitegeye M23, naho ahiri mu bice bitandukanye byahitwa za Kirwa, aho imaze iminsi yarafashe nubwo bari gushaka kuyihakura nabi cyane. Aho ngaho Runingo na FARDC na za Mitamba bari kurekura umuriro w'amasasu. M23 nayo kandi kwikokinga cyangwa se ryamye amajanja, ku buryo mu kanya gato kari imbere dushobora kumva andi makuru y'uko ibintu byongeye kuba bibi cyane. Ubundi M23 imaze iminsi koza akantu hariya Uvira no mu nkengero zaho, ku buryo byagaragarije FARDC cyangwa se igisirikare cya leta na koalisiyo yacyo ko M23 ishobora kuba igiye kongera gusubira mu mujyi wa Uvira. Bituma rero barwana hasi hejuru. Haraba inama za hato na hato, inama ziri kubera i Bujumbura, kubera ko nyine harimo FDN igisirikare cy'u Burundi, hakabamo kandi FDLR, hakabamo Wazalendo, ndetse muri minsi hanavugamo P5 ya Kayumba Nyamwasa. Rero inama ziri kubera i Bujumbura, zikabera Makobora, zikabera Baraka, zikabera Uvira, zose zigambire kugira ngo reko hari ikintu bakora nibura kugira ngo basunike M23 ive hafi n'umujyi wa Uvira, kuko iri mu birometero bike cyane. Bayikure Minembwe, bayikure Mikenke, bayikure Karinyi, bayikure Karongi, bayikure Gakenke, hose aho ngaho. Ariko kandi bikomeje kugenda binanirana uko bakora izo nama, kandi nako bakora amaramforo cyangwa se deployment, bageze ingabo hirya no hino mu bice bitandukanye. Ariko ndababwira ngo mu gice cya Uvira ibintu byongeye kuba bibi cyane. Reka tureke gutinda kuri ibi ngibi, ahubwo tujye kubirebana rwose ni ibyatangajwe na AFC M23. Mbere yuko tujya ku bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingamba bafatiye Perezida Tshisekedi, ku buryo benshi batangiye kuvuga ngo Tshisekedi yaba ari mu mazi abira. Reka duhere kuri AFC M23. M23 imaze kugaragaza iminsi
Perezida Tshisekedi asigaje ku butegetsi kugira ngo abe atakiyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukundi, nawe iby'ubutegetsi ajya byumvira kuri radio nk'abandi bose, cyangwa se aba atanakiriho. Rero mu mvugo ikomeye cyane yongeye kugaragara mu itangazo cyangwa se mu itangazamakuru rya politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no umuyobozi wa AFC M23 akaba ari Colonel Nanga Yubelo yatangaje ko iminsi Perezida Tshisekedi Antoine Chilombo asigaje ku butegetsi ibaze, ndetse yanavuze ko umugambi wo gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo akomeze kuyobora igihugu utazagerwaho, ahubwo bizamushyira mu mazi abira, ko bizamubyarira amazi nk'ibisusa cyangwa se ari kwirahuriraho amakara. Ibi rero Nanga akaba yabivugiye mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa 8 cyangwa se ku itariki nyine 8 z'ukwezi kwa gatanu, ariko inkuru yasakaye ubu ngubu. Akaba yitangarije i Goma, aho yagarutse ku magambo aherutse gutangazwa na Perezida Tshisekedi Chilombo. Icyo gihe yari yaganiriye n'itangazamakuru hariya kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC, avuga ko itegeko nshinga rigomba kuzahinduka kugira ngo bategure amatora neza 2028. Rero ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2025 nibwo Perezida Tshisekedi yari yabwiye abanyamakuru bakorera i Kinshasa ko ikibazo cy'itegeko nshinga kiri gusuzumwa n'abanyekongo hagamijwe kureba niba ryahindurwa cyangwa se rigakomeza uko riri. Akaba rero rwose yaragize ati mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Kongo kandi nayo ikomeje kugeza 2028 bishobora gutuma amatora ataba, ariko agaragaza ko atari ukubera ubushake bwe bwo kutayategura, ahubwo ko ngo byabitewe n'iyo ntambara. Benshi bakaba baramushinje ko ari kwifashisha intambara nk'iturufu yo kugira ngo azakomeze gutegeka, ndetse no kugira ngo abone uko ahindura itegeko nshinga muri rusange. Byose bikaba biri mu mugambi we. Rero Colonel Nanga yavuze ko rwose ibyo Tshisekedi ari gukina n'umuriro. Mu ijambo rye Colonel Nanga akaba yakiriye ayo magambo ya Perezida Tshisekedi nk'icyerekana mu mvugo ye umugambi wo gukomeza kugundira ubutegetsi binyuze mu mpinduka z'itegeko nshinga. Ati ejo ntimuzatungurwe kuko azagenda mu minsi iri imbere, azagenda, ariko ntimuzatungurwe no kumva avuga ati sinarinzi ko nari perezida. Nanga akaba arakomeje avuga ko Perezida Tshisekedi azagerageza gusobanura ibibazo by'umutekano muke n'imiyoborere mibi mu buryo bwo kwitandukanya n'inshingano ze. Ati azavuga ati sinarinzi ko ari njye wagombaga kurinda umutekano wa Kongo, cyangwa niba ari njye wagombaga gukora iki cyangwa kiriya. Rero ibi bikaba byatangajwe na Colonel Nanga Yubelo, akaba ari we muyobozi mukuru wa AFC M23 wungirijwe na Bertrand Bisimwa, ndetse akaba hari n'umugabo mukuru w'ingabo zabo, akaba ari General Sultani Emmanuel Makenga. Reka tujye no ku itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu kanya gato nababwira ibigendanye n'ibya Perezida Neva nawe utorohewe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe hano i Bujumbura. Rwose ari nawe akomeje kuba ari mu muriro, cyangwa se nyine akomeje kuba mu bibazo bya politiki muri iyi minsi, kuva ubundi haba ikigendanye n'iturika cyangwa se intwaro ubwo zahiraga mu bibiri kabaze hariya muri zone ya Musaga. Kuva icyo gihe politiki ya Neva yajemo ibibazo rwose mu buryo bugiye butandukanye. Reka duhera ngaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye ibitero bya drone bya FARDC imushaki. Ubundi ni ibitero bihangayikishije cyangwa se byababaje umuntu wese wabyumvise n'uwabonye amashusho yasakaye, nuko tutayabirika ahangaha kubera nyine umutekano n'uburyo dukorana na YouTube, ariko kandi rwose ni ibintu biteye ubwoba. Isoko bararirashe rishya rirakongoka, ryose ko ryakabaye rirasambuka, hapfiramo abaturage. Ibaze nawe kugira ngo ubu ufate indege urase mu isoko rwagati ryaremiyemo abantu ibihumbi n'ibihumbi, urumva nawe uburyo abantu bashobora gupfa. Niyo mpamvu rero bari no gutangaza ko abapfuye bagera muri 60, abandi barenga 100 bakaba barakomeretse cyane. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihanangirije Tshisekedi kuri ibyo bitero, aho rwose bari kuvuga ko ibyo akomeje gukora ndetse no hafi n'umujyi wa Uvira ari ibibazo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zamaganye byimaze igitero cya drone cyagabwe mu gace ka Mushaki muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu Amajyaruguru, ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bo civile hafi y'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho imitwe yitwaje intwari irimo Wazalendo ishinjwa kugira uruhare mu bwicanyi n'ihohoterwa rikomeje
gufata indi ntera. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington, basabye impande zombi zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwirinda ibikorwa byo kongera gushyamirana, kubahiriza amasezerano y'agahenge, kurinda abasivile no gushyigikira inzira y'ibiganiro n'amahoro, aho gukomeza ibikorwa bya gisirikare bishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Rero bakaba bashingiye cyane cyane ku gitero giheruka i Mushaki kandi kikaba cyarangije ubuzima bw'abaturage n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Amakuru aturuka muri Masisi aravuga ko ibitero bya drone byagabwe mu gihe imirwano yari ikomeje hagati ya FARDC na M23, ariko abaturage bakavuga ko uburyo ibyo bisasu byarashwe bwashyize ubuzima bw'abasivile mu kaga gakomeye cyane, kuko abarenga 50 bapfuye. Hari amakuru y'abana n'abagore n'abasaza bakomerekeye muri ibyo bitero, mu gihe abandi bavuga ko hari imirambo yakuwe munsi y'inyubako zasenywe n'ibisasu, cyane cyane mu isoko ry'Imushaki. Abasenguzi baravuga ko ikoreshwa rya drone mu bice bimwe na bimwe cyane cyane rikomeje guteza impungenge ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane iyo ridakurikije amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Ubundi ntabwo biba byemewe ko igisirikare kirasa mu bice bituwemo n'abaturage cyane, noneho gikoresheje drone, kuko ni ibintu biba bigaragaza yuko bishobora guteza akaga. Niyo bikozwe bashobora kurasa wenda mu mashyamba hafi aho ingabo bari kutagetinga zifite ibirindiro cyangwa se pozisiyo n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko kurasa ku baturage b'abasivile noneho mu isoko ni ibintu twavuga ko ari sakirego, niko twavuga, cyangwa se by'indengakamere muri rusange, ku buryo ibingibi bishobora kuviramo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Tshisekedi ibyaha by'intambara, kandi akaba atazabikira cyangwa se atazabirokoka mu gihe cyose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kubyinjiramo. Ku rundi ruhande rero muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane Uvira n'inkengero zaho haravuga ibikorwa bikomeye by'ubwicanyi, gushimuta no guhungabanya abaturage bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse banafatanyije na FARDC. Ubwo iyo mitwe nyine irimo za FDLR, ingabo z'u Burundi, ndetse hakaba harimo na P5 muri iyi minsi. Abo bose bakaba bakomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga hariya Uvira, nubwo Leta ya Kinshasa yari yatangaje ko bazarinde bava muri uyu mujyi bakajya za Makobora no ku rugamba, ariko ejo bundi babonye bibakomeranye cyangwa se babyariye amazi nk'ibisusa, M23 ibugarije iri kubasatira nabi cyane, barongera batangaza ngo bazarinde nimwongere mugaruke. Baragarutse, ariko ibintu bari gukora hariya abaturage nibo babizi, baravuga ko ubuzima bwabo buri mu bihe bibi cyane. Hanyuma reka nkubwire ko nanone tutarajya kure mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye rwose akomeje kugiramirwa cyane. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakamejeje baravuga ko ibigendanye n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli bikomeje gushyira ubuzima bw'abafite ibinyabiziga mu kaga, kuko batari gukora ingendo uko bikwiye, akazi batari gukorwa nabi, ubucuruzi byose bikaba bimeze nabi cyane. Ibyo byose bikaba biri gukorwa kandi hagendewe kuba ngo ubuyobozi budashyira ibintu ku murongo ngo haboneke igitoro cyangwa se ibigendanye ibikomoka kuri peteroli. Usibye n'ibyo kandi hakaba n'abandi bahagurutse harimo n'inteko ishinga amategeko bavuga ko Perezida Neva kuba yarohereje ingabo muri Kongo ibingibi atari ibintu bakomeza kwihanganira, kuko muri iyi minsi bari kuvuga ko bari kwakira amakuru y'uko ingabo z'u Burundi zikomeje gupfira muri Kivu y'Amajyepfo ku bwinshi, mu gihe M23 yongeye gukaza operasiyo z'intambara muri iyi minsi, kuko bari gutangaza ko nibura mu cyumweru kimwe gishize hamaze gupfa abarundi b'abasirikare barenga 30. Bakavuga ko rero ibingibi Perezida Neva akwiye kujya imbere y'inteko ishinga amategeko akabisobanura. Ngibyo iri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Hanyuma tugarutse inyuma, societe civile n'imitwe y'abaturage ikorera mu mujyi wa Baraka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakajije umurego mu gusaba ko abasirikare ba FARDC bo mu mutwe uzwi nka HIBU, Special Force ya HIBU, abandi bita ngo ni ibihunyira, bahita bakurwa muri ako gace nyuma y'ibirego bikomeje byo gusahura abaturage, kubakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kubashinyagurira ndetse no kubagira nabi n'ibindi bigiye bitandukanye ibikorwa bya kinyamaswa. Byatangajwe nyuma y'inama yahuje societe civile n'imitwe y'urubyiruko ndetse n'abahagarariye abaturage muri Baraka, aho bari gushinja byeruye iri tsinda ry'ingabo za leta kuba nyirabaza n'umutekano muke ukomeje kugarangwa muri uwo mujyi no mu nkengero zawo. Abaturage baravuga ko rero aho kugira ngo abo basirikare babarindire umutekano, ahubwo bahindutse ikibazo gikomeye cyane cyugarije imibereho yabo, kandi bakavuga ko aho biri kubera akaga cyangwa se bihangakishije
ryifashishije cyane ari itsinda rigari cyane ry'abasirikare, ni ukuvuga ko harimo FARDC, harimo Wazalendo, harimo FDLR, harimo ibintu byinshi cyane. Bakavuga bati rwose ibi ngibi aho ugeze ngo urahungira ahura n'umu FDLR, wagira ngo urahunze ugahura n'umu FARDC, wagira ngo urahunze ugahura n'umu FDNB, wagira ngo byose bakabateraniraho bakavuga ati ubuzima buri mu kaga muri rusange. Rero amakuru aravuga ko bamwe mu baturage bakubiswe ndetse bagatotezwa bazira gusa ko kwangwa gutanga ibyo basabwa n'abo basirikare. Abacuruzi bo muri Baraka bakavuga ko ibikorwa by'ubujura n'ubusahuzi bikorwa n'abo basirikare byatumye benshi batinya gukomeza ibikorwa byabo by'ubucuruzi kubera gutinya kwamburwa ndetse ko no gutinya ko bashobora kwicwa, kugeza ubucuruzi bwabo bukaba bwarahagaritswe. Urumva ko rero ko ari ibintu bibabaje cyane cyane rwose. Reka nanababwira ko uyu umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Martin Fayulu, ndetse niwe byanatangazwaga ko yatsinze amatora aheruka 2018 yatumye Tshisekedi ajya ku butegetsi. Uyu yongeye kunenga Perezida Tshisekedi ku buryo ayoboye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cye, anagaragaza impungenge ko intambara ikomeje muri ako karere ishobora kuba ifite inyungu za politiki zihishe inyuma yayo. Ariko anongeraho ko Tshisekedi ibintu ari kwiha byo guhindura itegeko nshinga nabigerageza bazamurya kumirwa. Niko yatangaje rwose ati iyo numvise bimwe mu byo Perezida Tshisekedi avuga ushobora no kuba wakwibaza niba intambara kubera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu idakomeje nkana kugira ngo hatazaba amatora yo 2028, kandi ibyo ari kwiha byo guhindura itegeko nshinga byazamukoraho mu gihe cyose yaba bigerageje. Rero n'ibyatangajwe na Martin Fayulu, akaba asanzwe ari umwe mu banyapolitiki bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Akaba kandi yarakunze kuvuga ko ubuyobozi buriho budatanga ibisubizo bifatika ku bibazo bikomeje kuzahaza abaturage ba Kongo, cyane cyane ikibazo cy'intambara n'umutekano bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'igihugu. Kwamamaza kwe ku bijyanye n'amatora ya 2028 ndetse no gukoresha ikibazo cy'intambara muri politiki bishobora kongera ubushyamirane bwa politiki hagati y'ubutegetsi n'abatavuga n'ubutegetsi bwe. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda Neza Media TV, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi mukomeze kwibonera amakuru meza ndetse n'ubusesenguzi. Rwose mukomeze kugira ibihe byiza.